Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Keseng rang ba Catholic mi mentudu menta kesni ke live way trik no pra arajar puar klub penkut no ek program ile kai football ke tep kum ke Catholic Invitation Football Tournament 2022 ya ke balas dang na tu ke live trik no pra arajar puar. Ya kini ke program la penhap pada de kongsan umma auhai Andrew Shulai MDC Jowai Central Constituency haga jingen dan lang usumbut kongsan umma Rana Lakyang u Father Ferdinand Dekar Diocesan Administrator ke Jowai Diocese bat kwe de kiri pokman. Syuapan sedang kejingin akala dan ke program lingkot yang kebala penyadu Umar Livingstone Rembai hak kejingin dan long sports secretary Umar Nicholas Pasi chairman ke sports committee bat kwe de kitukot keseng. Lapan pen pien susu akan dikasni dan kejingin rai nak kesamla Basenta Pawa Jantia Got Talent Finalist Season 4 bat ru ia kejingin syar ba itanat na usamla defender Pasi. Hakan dikasni la dan kejingin lekai final hapteng ke lumpur tu primary unit persya 7 pillars Yomu siang kimu siang CMC hakabaka lumpur tu primary unit kelap name ya ke 7 pillars daka waila not barra ru sundon ya ke 6 lado daka pisah ringkat baka trofi. Medal waka trophy. Dah atem yang kadang lumpur tu tang medalai yang ke cerut. Dia ia ke goal kick naka 7 pillars CMC IK CMC. So, kebal dah head ika cerut, dah player yang kedong lumpur tu. Dia ia ke side kick, kamu nama naka 7 pillars.
Siap baik. The PIC haki art group haka pool A. You have a pool A to Karyatlia primary unit, Lomporto primary unit, NLC CMC, Moomon primary unit, waka 7 pillars, yang CMC. Haka pool B1, Washington primary unit, Mokompat primary. Toro referee ng play ya gani ka football match tau ma krolan nongrum uba krolan nongrum Kristi hai ta lang ebok na cara data teman apa jojok trofi sa Tempat kita racing committee Iwa tahu dah hilai welcome helikor kadwa kini jinong job dan sediang dia medal waka trophy helikor larem kana no kajing kumpe yang organizing committee la welcome nagnang nakang Jerman driver organizing committee lada ka music lagi bom petaka nagnang ka celebration dia hula helikor Kapten yang ke nongjok siapa wan kusmat simno ya ke trofi harangkat wa ke cash prajar to sama sakti ini kau tempat ya kapten yang ke nongjok Belum betul saya rambak mim teduh. Hidup. Saya rambak mim teduh hidup. Hidup. Macam em balance horok kini kenang wagi imbai miat hapok kini ka selah pertai. Tapi cim kia yang pi kami ni iksen apa wanra ko kemesim kecing etli kecing yang maya lah. Try kon ngop balang try ko cim mentah lah. Kini man ko kuwi inisiatif ko bah ko miat wi. Liang ngap pau jing senyau mau ikut pinga. Ni por yo em bantah hewan ni bantah yo em lang yo em bantah lang pi orang bon jing em kam sikit apa ka jing em kam yang bon andoi ngek scam ah kawan ni dei jing kre lang kawan ni le uman ka ko bet wo job dan next step jan bon pi ko kwa hi ni ka sngi atau pat ni ka final ni ka football hi wa cima ni ka bu ka sngi khaddo yong newsnem arjar arfawar yo cima ni ka bu yo ikublay inaduan sipi yo nusdem temi arjar arpaule yo manus nem mo bahaw miat usdem mo yo itu jingkurku hubun guliang menang haging im yo semen han lor kata kanawrim sia angki man lausnem adu ninsnem hadu newsnem hagani kapor ayam Christmas chwa kut usnem chwa yo menlang i usnem temi debu gi gini kejingila eke kam ci benta yo benta ki manpa yung i ha gani ka snong mim tudu yo ki em gata kam sim kathong ha gijing im ki pen rapan baha ji chu kam ki manpa da ko pan man ye gani gijing la ke ha ka ni kisngi ha man la gani ka por ha ni lam arsnem katu da kam wada angki yang ada angki ge gijitmu yung ki to wanra pen sluri ki manpa kam ki manpa sekian ha kajung kesem bat kini kajing yak lek ke ini man go kam kajing lek bol man kem kecik benta kajing cimbenta yung ki yo ya snau ki ya rap kliang ki kam ki manpa de em juat lat ha kliang jong kenu kudu benta jong kajing im yo uman ki kita ki manpa komo ite wa ngahai por wa dedek wa o poeh do kelas 10 nomor rian ile menteri ka det ha den wada ile menteri ka te em ke entar office yang ki niki entar office football tournament da kut yang ana yung wan ile ball ha na district council
dep tahagajo gasni appointment ninga wo kre hapo atas council nado usnam 29 hado wa chongya ahwa ajar khatra hapo atas council na ka appointment ko wa dakut inga ka player football oile ball hagitu gisnan das nyawa kanika jing yele ke football kanang lagi sini man ka kam ko wa kam do kate ko man si benta nai chai ikhia ibu ya to wa ka exercise regular exercise wa ki wituan ki benta yang kacai ke khia yang komet kepat